дар 5 сол набудани ман ягон асроре набуд, балки танҳо ба тарбияи фарзандони худ машғул будам. دلگل نباشد که گل را خریدی وقتی که خواستی به بویش رسیدی. ман наметавонам гуфта ба хотири падар ман рӯи саҳна баргаштам, ба хотири он ки ман дар оилаим дар муҳити санъаткор калон шудам ва аз падар бисёр ба ман мактаби мерос монд ки ман ин мактабро меомӯзам ва аз ин мактаб бисёр баҳра мебарам. خواهم که به زیر قدمت زار بمیرم. مفتونم کردیه خماری بچه، دل خونم کردیه خماری بچه، عاشقی زارتم به جان خریدارتم، عاشقی زارتم به جان خریدارتم. روزی اول که دیدم تو را جانی من شدم مفتون و شیدا. сабти таваллуди кӯдак ва додани шаҳодатнома дар бораи таваллуд дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ на дертар аз 3 моҳ аз замони таваллуди кӯдак анҷом мепазирад. салом тамошобинони сомонаи азизи оила. баъди як муддати таваққуф ва дур будан аз шумо мо имрӯз дигарбора баргаштем ба назратон. чун авҷи пандемия буд ва дар ҳама ҷо бемории коронавирус паҳн шуда буд, мо ҳам натавонистем ки сарояндаҳоро барои суҳбати рӯ дар рӯ даъват кунем, чун саломатии онҳо баҳри мо ганҷи бебаҳо аст. шояд мепурсед ки меҳмони навбатии барномаҳои фарҳангии сомонаи оила кист? ман ҳам баҳри шумо мегӯям ки бону шабнами тоҷиддин аст, қаҳрамони навбатии барномаи фарҳангии оила. ва салом бону шабнам, умедворам ки хуб ҳастед. шабнам, баъди 5 соли хомӯшӣ дигарбора рӯи саҳна баргаштанатон чӣ сиру асрор дошт? чӣ боис шуд ки шумо ба рӯи саҳнаи ҳунар баргардед? дар 5 сол набудани ман ягон асроре набуд, балки танҳо ба тарбияи фарзандони худ машғул будам ва 5 сол бо кӯдакҳои майдаам дар хона будам. Сабаб танҳо ҳамин аст. давоми ин солҳои дур аз саҳна буданатон ба чӣ корҳо машғул будед? пайваста дар хона будед ё ин ки рӯ оварда будед ба ягон касби дигар, ба ягон кори дигар? не танҳо хонанишин будам, лекин аз ҳисобе ки бисёр ба рӯи саҳна набудани ман барои ман як дарде буд, машғул будам ба оҳангсозӣ ва якчанд оҳанг мекардам, ба ҳамкасбонам пешниҳод мекардам ки онҳо сароидан аллакай. бо чанд нафаре аз онҳо ҳамкорӣ кардам ва ситораи кароматулло ки сурудим оча ман барои ӯ омода намудам, ӯ сароид. дар як мусоҳибатон гуфтед ки ёди падар шуморо барои саҳна баргардонд ва маҳз шодравон тоҷиддин муҳиддин сабаб шуд ки шумо ба рӯи саҳна баргардед? ман наметавонам гуфта ба хотири падар ман рӯи саҳна баргаштам, ба хотири он ки ман дар оилаим дар муҳити санъаткор калон шудам ва аз падар бисёр ба ман мактаби мерос монд ки ман ин мактабро меомӯзам ва аз ин мактаб бисёр баҳра мебарам. ва сабаби асосии ман дар рӯи саҳна баргаштан ё ки сароянда шудан албатта падарам ҳаст. ман мактаби падари худро омӯхтам ва мехостам ки аз падар як чиз нишонае боз ҳам ба борои мухлисони худ монад ва кӯмаки номи падар ба ман низ бисёр кӯмак расонид дар ҷодаи санъат. барои ман низ ман бисёр муваффақ шудам. якум сабабгори асосӣ падарам ҳастам. суруди аввалини шумо хумори бача ном дошт. матну оҳанги ин суруд моли кӣ буд? ки ин сурудро баҳри шумо омода кард? оҳанг аз ҳамкори ман, ҳамкасби ман Зафар Каримов ва суханош рости гап дар ёдам нест аст ки
ин сухану оҳангро Зафар барои ман пешниҳод кард. Рости на он қадар барои ман хуш буд ин сухан. Суханои бисёр оддӣ буд, забонзада буд. Ман на он қадар бо ҳавас сароидам, лекин бо ҳамин суруд манро мухлисон ба қавле ки хит шуд суруд. бале қабул кардам. бале то ҳозира манам аз ин суруд 18 сол аст ки ман ин сурудро сароидам. Дар тамоми чорабинӣ ё маҳфилҳои дӯстон бошам, танҳо аз ҳамин суруд маро хоҳиш ки ман. ва агар душвор набошад бари тамошобинони мо 4 мисра суруди хумори бача сароед. мафтунум кардие хумори бача, дилхунум кардие хумори бача, عاشقی زارتم بجان خریدارتم، عاشقی زارتم بجان خریدارتم، مفتونم کردیه خماری بچه، دل خونم کردیه خماری بچه. خطا نکنم سال 2003 با انسامبل سپری وزارت کارهای داخلی اومدن که به نیتی آوازخوان شدن نزد من اومدم. بعد من خیلی چندین سالها با پدرش ما در انسامبل استرادی گلشن فعالیت میکردیم. یک از نظر گذراندیم. دختری آوازش بد نبود و یکی تکمیل دادن در کار بود. چقدر مهنت کردن در کار بود. بعد با کار قبول کردیم که در ظرف 2 سال شبنم همین خیلی دختری مهنتی، دختری خیلی خصلت‌های گپ راستش زدن در کار. دیسید مهنت میکرد. همین یک اگر یگان همین پیشش به مسئله باشد تو همونا اجرا نکند، شب و روز سرود یافت، аранжировка, запись. همین خیلی کرد که نیت کرد که من همین کاخ بارباد باید یک کنسرت الهیده، کنسرت شبنم تاج‌الدین دیم. همون کمک کردیم و کردیم. خودش وقتی ثبت سرودا به بسیار اهمیت میداد، همه کار به آستا آستا آوازش هم پره شد، نقش شد. خدا با شکر نقص. دختر بسیار مهنتی. یک زمان شنیده بودیم که از انسامبل سپر رفتید و باز برگشتید. چرا؟ نه، من هیچ وقت از انسامبل سپر نرفتم و از سپر دور نبودم. من با سببی که کودک مایده داشتم، من 5 سال روی صحنه نبودم. سبب فقط میتواند شده فرزند. لیکن من در و انسامبل سپر تا حالا فعالیت دارم و مدت 18-19 سال می شود که من در اینجا فعالیت دارم. از سال 2003 زندگی صحنه مرا قربانی خود کرد. چرا که من زندگی خود را قربانی صحنه نکنم؟ من با مخلصان خود زنده هستم، با استعداد خود زنده هستم، من با آواز خود شبنم هستم. من زندگی خود را بسیار دوست می دارم، فرزند و اهل عائله را احترام در جای اول می گذارم، لیکن برای من صحنه جای مقدس است. سرودی خماری بچه وقتی شبنم مراجعت کردم که یک سرودی خلقی مقصد رقصی شود. بعد خیلی علاقه آواز شبنم من شناس بودم از آوازش. بعد همین خماری بچه که چه گویم این استعدادی خدا داده بگیم یک الهام مقصد پیدا می شود. بعد خماری بچه را شدیم مقصد در سر اسباب ایجاد کردیم در ژانر اوفاری کلوبی میگم رقصی. سخنهای بعضی جوش خیلیم نوشتگیم مقصد سخنهای خلق است اساس. من این سخن نمیتونم گفته که سخنی من است. سخنی خلق موسیقی من است، آهنگ من است. خیلی تیار کردیم، شبنم را پیشنهاد کردیم. شبنم از اولش بهت خوب برآمد. گرچه که شبنم در مخون نبود، سرود مخون نبود، خیلی کمی سرود شبنم رو همچون شبنم تاج‌الدین معرفی کرد. راستی گپ اکای آرزو هم خیلی
рӯзноманигор аст ки бо як саволи ҳамун саволи додагиашон бо як дарду ғам медиҳад. Дар зиндагӣ ман бисёр дӯсти ҳамроҳи ман аст ва аз ҳар як мисол дар хона ман бо чӣ кор машғул будам, бо акай Орзу мо суҳбат мекардем, аз ҳама чӣ хабардор буд. ва вақте ки ин саволро ба ман дод, ман бисёр ғамангез шудам. Намехостам, барое ки ин савол ҳатман ҳамавақт ҳаррӯза дар ҳаёти зиндагии ман аз тарафи мухлисон буд. ва боз мегӯям ки ман зиндагии хуб дорам ва танҳо ба хотири фарзандои кӯдакои майда ман ба хотири ҳамин дар хона будам ва зиндагии маро аз саҳна дур накард. ман худам муддате аз саҳна дур шудам ба хотири фарзандон. яке аз овозхонаҳои шинохтаи ҷумҳурӣ, яке аз овозхонаҳои маҳбуби ҷумҳурӣ шуд. инам як обрӯи ҳам падараш буд, ҳам обрӯи сипар. ман бисёр хурсанд ки ҳолиам дар такоттупи ҳамин ба фикри эҷодиёташро мекунад, фикри сурудҳои нава мекунад, фикри мухлисони сершумораш дар интизори сурудҳои вай ҳастанд. фикри мухлисоша мекунад ки амоно бе сурудҳои тару тоза намонанд гуфта. яъне ҳамаи сурудҳои шумо писандидаву дилнишини мардуманд ва сабаб сабки хосаи шумо аст ё ин ки завқи дили тамошобину шунаванда? аз ҳисобе ки сурудҳои ман хит мешаванд ба гуфтаи ба забони ҳозираи ҷавонон, ман мехостам бигӯям ки дар сатҳи аввал сароянда бояд асил бошад. сароянда бояд аз суханоне ки ӯ месарояд фаҳмиш дошта бошад ки дар ҳамн сухан дар бораи чӣ меравад ва дард дошта бошад ин суруд ё сухан. ва ногуфта намонад ки ман низ намехоҳам худамро таъриф кардам ва мухлисони зиёде ки дорам имрӯз маро дастгирӣ мекунанд, ба сабаби онҳо ман сурудҳои ман хит мешавад. баъд дуюм он ки ман аз оҳангсозони беҳтаринони ҷумҳурӣ ман оҳанг мегирам, бо композитору бо шоирони беҳтарино мисол ҳамкорӣ дорам. ман намехоҳам ки чизи кӯчагиро хонам, сароям. ҳам мехоҳам дар дили мухлисони ҷавон ҷой ёбам, ҳам дар дили пиру ҷавон. барои ман асос мухлис аст суруди хуб, мазмуни хуб, оҳанги хуб бошад. ман инро дар ҷои аввал мегузорам. агар таваҷҷӯҳ кунем, аксари сурудҳои шумо гӯё ки дар бораи ҳаёти шахсии худи шумо нақл мекунад. ва чаро шумо пайваста дар бораи ҷудоӣ, ишқи ғамолуд ва асрату танҳоӣ месароед? бештар аз оҳангҳои ором истифода мебарам, чунки усули тарзи хондани ман бисёртар бо сурудҳои ором ба дили ман наздик аст. аз ҳамин хотир ман аз оддаи сурудҳои ором бисёртар хубтар мебароям. ва ман на танҳо аз зиндагии худ месароям, ман ғами ошиқон аст, аз ғами ошиқон месароям. ҳар як суруди ман агар барои ман тааллуқ дошта бошад, ин зиндагии ман тамоман бемаъно мешавад. лекин ман бисёртар аз сурудҳои ошиқӣ истифода мебарам. сурудҳои ғамангез аст. ҳамин ишқу ошиқӣ ҳамаш ғамангез аст. дард дорад, ғам дорад ишқ. ба ҳамин хотир фикр мекунам ман барои зиндагии худам месароям. Не, ман барои зиндагии худам не, ман барои зиндагии ҳар як шахси ошиқ месароям. ва боз гуфтанӣ ҳастам ки сурудҳои ором, ошиқӣ барои ман бештар хуштар аст ки ман аз онҳо сароям. баъди шабнам як суруди сиёчашма кардем. баъди хумори бача боз як суруди халқи фалакӣ кардем, ду торхатӣ. бо як суруди дигар нигоҳи ошиқон кардем. баъд охирони суруд чормағза буд. баъди чанд соле ки шабнам дар тарбияи фарзандошон овора буданд, мақсад баъде ки бо ба кор баргаштан омаданд, баъд ҳам чормағзака кардем. қариб 18 сол мешавад ки бо шабнам ҳамкорӣ дорем. ман соли 2014 дар кохи ваҳдат шаби эҷодии худро, консерти худро баргузор намудам. дар ҳамон консерт ман бисёртар аз сурудҳои падар ва муқаддас набиева
истифода бурдам. Бо тарзи усули замони ҳозира аранжировкаи ҳозира кардем. Такмилдиҳандаҳо мисол ансамбли Сипар ба ман бисёр кӯмак расонданд ки навозандаҳои беҳтарин дар ман фаъолият мекунанд ва ман бисёртар аз сурудаҳои Падар ва Муқаддас Набиева сароидам. Агар аз альбоми ман хабардор бошед, тамоми 50% сурудаҳои ман сурудаҳои Падар аст ё аз Муқаддас аст. шумо чун сурудҳои Падарро зиёд бозхонӣ кардаед ва ба гуфти худатон 50% албоматон сурудҳои бозхонӣ карда аз падаратон ва шодравон Муқаддас Набиева аст. Ва агар тавонед якчанд мисра сурудҳои шодравон падаратон баҳри тамошобинони худ ва баҳри тамошобинони Сомонаи оила бисароед. Ман бисёртар аз сурудҳои Муқаддас Набиева замзама мекунам. аз сурудҳои Нигина Амонқулова замзама мекунам, аз сурудҳои Падар замзама мекунам ва бештар ба ман хуш аст. Агар метавонам аз сурудҳои эронӣ, аз Гугуш бисёртар истифода мебарам. хоҳам ки ба зери қадамат зор бимирам, хоҳам ки ба зери қадамат зор бимирам. هرچند کنی زنده دیگر بار بمیرم، هرچند کنی زنده دیگر بار بمیرم. من طاقت نادیدن روی تو ندارم، هرچند که در حسرت دیدار بمیرم، هرچند که در حسرت دیدار بمیرم. من خواهش میکردم که همین صنعتکارای اصیل، من نه تنها همه رو در نظر دارم، از هر گونه کار زندگی شخصی فعالیتی که لازم نیست، از سخنهای نالازم در همین شبکه‌های اجتماعی نگذارند، بلکه یک باید که ما صنعتکاران همین قدر با زبان روسی اگر بگم ندستوب نباشیم که ما باید مخفی باشیم، ما رو جویند کویابند. حاضر شبکه‌های اجتماعی بسیار صنعتکاران رو بی آبرو هم کرد، با آبرو هم کرد. من کوشش میکنم که در شبکه‌های اجتماعی مثلا از کار ایجادی خود بسیارتر خبردار نمایم. با کدام آهنگسازان و شاعران همکاری دارید؟ من مثال مدت 18 سال است با بسیار کمپوزیتوران و با بسیار شاعران کار میکنم، کارگردانان، تلویزیون، رادیو، همه آنها برای من عزیز هستند. و آهنگساز دورانی رحمتزاد، ذکری‌الله حکیمов، ظفر کریمов، بعد با بسیارتر از آهنگ‌های دوران رحمتزاد سراییدم و من که بسیارتر از سرودهای پدر و مقدس می‌سرایم با من آهنگسازان نه اونقدر لازم بودند و حاضر می‌خواهم که مثال بسیارتر با سرودهای نو ایجاد کنم با کمپوزیتوران و از شاعران با محمد غایب، با آرزو ایسایف، با پرویز پولادی، من با اینها سر و کار دارم. کدام ترانه‌های پدر رو بازخوانی کرده اید؟ یک سرود از پدر 4 مصرع. زی هجرت سنگین صبرم شد، مذاب آهسته آهسته، زی اشکم خانه دل شد خراب آهسته آهسته، شدم در آتش عشقت کباب آهسته آهسته، با من ساقی بده از جام شراب آهسته آهسته. شبنم در مبارزه با کرونا ویروس از کدام راه‌ها استفاده بردید و شما هم به این بیماری گرفتار شدید یا نه؟ گویا که شدم به بیماری گرفتار و ماه اپریل بود، سرشبی ماه رمضان، یک 10 روز وقت روزه‌داری. از همین چیز علاقه سلفه سر شد. تنها سلفه بود، دیگر هیچ چیز من نفهمیدم و به دکتر زنگ زدم او به من یک دو دارو درمان نوشته بود. من از این چیزا استفاده بردم، خیلی از سپیرت و از آنتیسپتیکو و از خلور و از همین چیزا مثل همه کسانی که به ما مثال دکترها توصیه میدادن ما همین چیزا استفاده بردیم. در آخر شبنم با مخلصانتون چی گفتنی دارید و با کدام سرود برنامه امروزه ما رو حسن انجام میبخشید؟ به مخلصان خود،
به هموطنان عزیز خود تنها خوشبختی، آرامی، تنجی، آسودگی را تمنا دارم و روزهای نزدیک که ما جشن ملی سید تاجیک را جشن میگیریم، آمادگی بر همین جشن داریم و در همین چاره‌بینی ما از سرودهای نو استفاده میبریم، از وطن، سرودهای وطن پرستی، سرودهای عاشقی که با انسامبل سپر ما نو همه این رو تیاری دایستادیم، ثبت تلویزیونی می شود و من فقط در همون روز جشن ملی سرود نوقتی برای مخلصان رو برو میگردم. сабти таваллуди кӯдак ва додани шаҳодатнома дар бораи таваллуд дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ на дертар аз 3 моҳ аз замони таваллуди кӯдак анҷом мепазирад.